Era Radio Dengi Gela. شنوندگان و چنان رادیو دنگ گلدن باشکو در این هجری رو 21 ترم 2024 یک شنبه بروکسل ساعت 11 لامت 12 امین و چند نواروجه پیشکش بکن دم آزادی اری برا پویا دولت آتک چیای متنایی به دشواری بمباران کر ایرشند آگر کریان دولت آتک آخر کر لسر باشوری کردستان به هفکاریا پیدا کی بین haber devam dike ارتش آتک آگر کر شویدین جب بالافرین شهر گریلای گلی زیوا یر رزه جای متنایا نزی گوندین گوهرز او بلاوه ین آمدی بمباران کر داگر کرند همان گلیان ده لگلک جیهن جای متناجی خستن افدیمن لسر کو ته خویا کرن ایریش هاتیه کشاندن تکیلدار زرار و زیان بمباران دا آگاهی زلال به دست نکتن چالاکیال مخموره سالک لپای خواهش بوش کاندنا تشتا گران کی رو آزادی فیزیکی بر عبدالله جلال مخموره دی 20 ترمه دی چالاکیانو به تحت دست بکرن و سالک لپای خواهش برده که کمیته چالاکیان مخموره عظیمه ایویانی و چالاکوان صادق هشتانی درباره چالاکی دان فراخوین عظیمه ایویانی گود لگل نوبت سالکی موکه نشتجی انوارگه مش سمینار دا خویانی گرسیدانه آرمانجه همو چالاکیان آزادی فیزیکی ری براپویه و ام چالاکیان خوشی بدومینن عظیمه ایویانی دست شانکر گویل کرد قوناقه که پر حساس دیروکی ده دوی گلین کرد به تکوشنا خود دجمن تک ببه تک برنا دجمن دشکاندنا درین ایمرالیه ده ام بانک توای گل کردکین کل هم بری تجدا گران کری دا کون قادان ولی ریبرتی خودی در بکون صادق هشتانی جگود گلک چالاکی لولید و دروی ولید جبوش کاندنا تجدا گران گری تینه پیکانین حتی ام سروکاتی خو فیزیکی آزاد نکن و کردستان رزگار نکن دوی تو کز رانا واسطه اوریشن داگر کری تکیداری تجیتنه ام بانک توای گل کردکین کل هم بری خیانت و تجیته دا کون قادان و چالاکین گرسی بکن اف شرجی شرماین و نمانیه پیوسته گل کرد به یک ریزی و برخودان الدجی تجیت تو داگر کری تکوشین خورد و مزنتر بکن شربانا کو جگری جودی هاتی از به حوالین خوره دیجیم گریلاژن کو جتونلن شهر هاتیه برسی و ده پرسن روزنامه‌وان لالش ریناس و دبیجه نه چک نه پولیتیکا و نه جی جهرا کو رژیم فاشیست لیدی جگر لابکارتینه نه جی نوکری و خیانت نکاره اراده گرلاین آزادی بشکینه دوی هرکس باش بزانه که عشق گریلا مزنه الهیه همو پیروزین ولید او گل دنوا خود دهوینه جبر کو دجمن امورین کیمی بکار آنی حوالین من پوراخوه جیکرم لسر پرسا نها هون لورن لسر گره کدن لزویه کدن لکامپه کدن هنج تونلن برخودان هری زیده بریا چی دیکن گرلاجن دبیجه از 4 سالان لورمام من چیا لور ناسکر من دجمن هورین خواه لور ناسکر من جیان لور ناسکر لتونلان جیان هیه ام پرتوکان دخوند نوبت دیگرتان و دچون چالاکی ام تاکتیکان نقاش دیگران دخبتن اولی پرسینه دیکن جیانا روژانه و سابو جبر کو دجمن به کیمیاسالان ایریش دیگه هوال نچارمان کو پورا خواه جیبکن اف ناویندا راستیانه دروژه تیبت یانجی دما کو ام چالاکیان دیکن او دم مین هری به مورال بو وان روزان دن روز نویسه که خود دنویسنن جبر کو لور هیستیکم کو از دجیم سیاستمدار او روزنامه‌وان گوتن پیدا که به دست خواه گورا خواه دکوله سیاستمدار او روزنامه‌وان تکیلدار خیانت مالبات بارزان یا به دولت آترکا داگرکر جان فراخوین و برتک نشانی داگرکریه دان روزنامه‌وان مصری حامی الملیجی دیار کرد که مالبات بارزانی جبو برجواندی خوین شخصی
رومتا گل کرد و فروشه و گود جبو پشکریه رژیما ترکیه بکه مافه کردان تونه ده حسبین و آزادی و رومتا گل کرد بن پیدکه و دو فروشه ناوین دا کردیا لیکولین سیاسی تاریخ همو جیراگاهند که دولتاتک آرمانش که که به تصفیه کرنا پک کره همو باشوری کردستان جداگر بکه و پیدکه جی گریه آموره که کریارین خوین قرش پیدکه گورا خو به دست خود کله جبر کو اردوان پیدکه وکه خلام دبینه نوکه هفکار مالباتا بارزانی تنه بوی آموره که کو جالی دولتات کا داگر کر و دی بکارانین مالبات به وی اوای گورا خو به دست خود کله جبر کو پلانن اردوان و نتو پرستنتیک اوه کو همو هیزن کردن لولایت پیدکه جی دناو ده تونه بکه نویسکار بابک کردری درباره داگیرکاری دولت ترکیه سرخاک باشور کردستان ده گود دستلاتدارین هرمی به شکلدن داگیرکاری دولت جبر و برجوندی خو د داگیرکاری پیدنگن حیاگل کرد نگه مافیا خو و تکوشنا گریلاجی بردوام بکه که ترکیه دیکات پاوانخوازیه که لفتره که دمه که دستی پی کردوانی اما هولکانی ترکیه بو فراوانبوونی سنوورەکانی خۆی بۆ داگیرکردنی کوردستانی عێراق دمێکە لە هەوڵدایە و ئەمە ئێستا کات گەیاندنی پرۆسەکەی بە چڵەپۆپەی خۆی یاخود بە حەدی ئەخیری خۆی و بەشێک لە حکوومەتی تورکیا لە هەوڵی ئەوەدا بەشی ئەسکەرتاریەکەی کە پێویستیان بەم شەڕێ پێویستیان بەوەیە کە هەمیشە ئاژاوەیە کە بێت لە تورکیادا بۆ ئەوەی کە لێی بخۆن یعنی گەندەڵی تیا بکەن ئەمە هم دراسات يعني لكولونوكان إثباتيان كله همش واقعي عملي كدري خسوكا عسكرتار ياخذ بشي عسكري تركيا حزي لم فوزايا ونانا ريكوتني ياخذ سازر دقل قالي كل بكري بوي ريكوتنيشي برایان هەبێت لە نێوان گەلی کورد و گەلانی تری تورکیا یاخود حکوومەتی تورکیا دەبەوەی کە کێشەی کورد چارەسەر بکرێت حیزبی دەسەڵاتدار یاخود حیزبی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی لە باکوور پارتی کرێکاران چەند جار هەوڵیدا کە خەڵکیان تەسلیم کردەوە کە بچێتەوە بۆ تورکیا بەڵام ئەوان گرتیان و خستەنە زیندان بۆ حکمی ئەبەدیان پێدان لەبەرەوە ینی حکوومەتی تورکیا بە هەردوو باڵی مەدەنی و ئەسکەریەکەیەوە بە هیچ جۆرێک ئامادەیان پیشە نەداوە بۆی کە کێشەی کورد لە باکوور حەل ببێ و ئەم کێشەیە تا ئەو کاتێک کە مافەکانی گەلی کورد لە باکوور حەل نەبێ گەلی ئێمەش واز لە مافەکانی خۆی ناهێنێ دەسەڵاتدارانی ئێمە فرۆشن بخۆیان نەفرۆشن لەبەرەوە تۆ چاوەڕێ چیەکەی وەختێک دەسەڵاتدارانی کوردستان نەوتی هەرێمەکە بفرۆشن بە هەڕاجیکەن بۆ ئەوان جێنە وڵاتەکەی تۆ وێرانێکن ئەمە دۆخی ئێمە هیوادارم گەلی ئێمە گرتوو بێ و گەلی ئێمە گرتووە بێ یعنی ئەوەی کە گەلی ئێمە بشکێت بەم هێرشانە خەیاڵە گەلی ئێمە ناشکێ ئەمە درێژەی نابێت بەدڵنیاییەوە هەم تورکیا گۆڕانکاری بەسەرادی هەم ئەم وڵاتانی دەوروبەر و خەباتێک چ ساڵ بەردەوام بوو بێ بەدڵنیاییەوە توانێت ساڵهای ساڵی تریش بەردەوام بێت و تا شکاندنی نەحەزەکانی گەلی کورد نوبتین لدیج دست سرکنا اراده گل جل مرکز دوام دکل استانبول هیزن کت آشتو دموکراسی نوبت دست سرکنا شارتاری جل مرکز یل نافچه بیولو میدان شیشخانه دو روژا چیلمین ده دوام دکه دستپکی ده سوسی قربانی پرسوس هاتن بیرانین و زینیت داینش و دستلاتاری AKP هات اشر مزار کرن دا خفتران ده هات دستشان کرن کوبه خیالین ریوین کوبانه نیوچون هیرن پشره هفسروک eden partiye navçıya Üsküdar'e Hayrettin Baydar Ahvi Gud emeli dici rejima kayyum li berxwebidin û polîtikên şer têk bibin. Endamê komeliya çandiya Panosê Murat Güven û ji komeliya Kelpikor ya Gelê Ciwan Koç jî Ahvi û Gud به تو اوای ام خاصفکرنا قایم ذهنیت شهرمزار و تالنگر قبول نکن لدنجی رو برندن پارتی و گل دیجی تانی کنا قایون میدانا به شو جاکه دا خویانی اکتا هسروکدن پارتی ادنس سیفتین آی دمیر آخوی و خواست دستلاتداری دفج پولیتکای قایون برده و حرمت نشان اراده و مافهل بجارتنا گلی کرد بده پشت دا خویانی گرسه چالاکر رونشته پیک آنی و سترانگوتن جوانên ku Sûsê rêwên xeyalan bi bîranîn bi îşkencî hatin binçavkirin rêxistinên ciwanan yê Îstanbulê ji bo bîranina Sûsê ciwanên ku sala 2015 de li navçeya Riha Pûrsûsê di encama êrişên çeteyên Daişê de hatin şehîdkirin li kolana İstiklal ya Beyoğlu Meşyan. Polîsên Tirk êrişî ciwanan kirin û bi îşkenceyê ew girtin binçavan de.
Suisse şeyden pürsüse gelek Valaten Avrupa'ya hate birane Suisse revin hayalanlı Berlin'e bir peşenktiya Yong Sutrugel bemeş u mitinge kata organize kiren. Her o aktivisten tekojin u teçeşe nav Berlin u internasyonalici tevli meş u mitinge bon. Leser nave girse da xuyaniye kaltayın u atkoten. Met tiştek jibirne kiriye me komkujya ku berya ne salanıcı reksneke juanan hati keren jibirne kiriye. Ev juan jibu kobane junu ve ava piken bereketin u heviyawan tünene bune. Hinaji şoreşkeran endammen HDP daveje girtigahan. Deve em denge xwe بلندتر بکن او پشتوانی خویا جبو گرتین سیاسیین ترکیه نشان بدن. سوئیسه روین خیالان نگلک باجار سوئیس رجحات بیرانین. لبا سال کوملیا کارکران کوچبر از سوئیس ری ایگیف یکیتیاجین سوسیال سکابه او یونگ سوتورکله لپارکا دیوته چالاکیا بیرانه پیکانین. کومن فمینیست او شورشگرن سوئیس ریجی پشگیریدان چالاکی. پشتی رزگرتنه لسرناوه یونگ Surklung daxuyani hatayın. Pişerli sernave avekon gülderen sevim axivi gud. Komkuja pürsüse neynika devlet atırka faşiste ud ve geleni Türkiye'li faşizma devlet u deslatari rabın serpiyan. Pişi daxuyani ve xaftıran girserci parka devlet hatta bu parka klarmans meşyan. Le parka devlet ji gaziya pürsüse güneş Erzurumoğlu axivi gud devlet atır jibu tepsandına şoreşa rojava bıdayın şere hevkariye dike. Lezüri hecibi peşenktiya İkiv SKB u Yong Sutruk legel şoreşkeren terik laqada Sutofonser kombon u mitinkirim. Lisernave ave komeda xuyaniye katayın. Peşre lisernave HBDH Turan etem. Axivi gud ve em hayalen su se şeydan nivçone hele. Le Lozane jibi peşenktiya Federasyona karkeren koşbera Sivisre u yekitiyajine sosyali SKB. Le navenda civaka kurta demokratik CDK merasma birane hat pekanin. Le paytahta Sivisre berineji lqada Rinthal çalakat pekanin. PKT nekitiya hezi demokratik Avrupa ADGB u sazin şoreşkeriye Sivisre'yi tevli çalakiye bon. Lisernave İgife Ali Orak u hevsevke CDK Berne Burhan Karakoç axivi godin erişen dagir keriye ku İrol serbaşi Kurdistan'a devam diken berdevamiya ve konkujeye. Divi dinamiken çepker u demokrat peşkiriyek xort beden gele kurt. Heri davil sernave komite rojava da xuyani ek jihate dayin. شورشا روجاوا لویانه به فستیوال هات پیروز کردن فستیوال به پیشنگتیا فیکوم و دفند کردستان هات به قانون و دو روزان دوام بکه پارتیا یکیتیا دموکراتیک PDCik فدا YGK و mesajine ya avesta pişkilidan festivali daha haftana vekena festivali de işaret ve berxwedan jine kurt hatekerin u hat goten le rojava le diji pergala kapitaliz alternatif derdike ve hole rojava ronahiya heviye Lisernave PDC bu hat goten şoreşa rojava şoreşeke پیروزه ارکام اوکو و شورشی مزن و خورد بکم به هزار امرو بسایه فلسفه ریبراپو لچار آلین جیهانه شوک ددن اما برح شورش روژاوا ریبراپو آزاد بکن لفستیوال پرتوکن ریبر اپو چندتین جنجیان آزادی و اکسسوارین چاندا کردی جهاتن بلاف کرن لفستیوال ده اکتیویتین وکه سانترانش تابله و تنیسا ماسای جی جه گرتن فستیوال دو حتا درنگی شوه دوام کر فستیوال در روژا دویمین ده ایرو لرسال پارکه دوام بکن لپیازه اتولیه شری تیبت هات درخستن خباتن اتولیه شری تیبت انتو گراجین آزاد تیجادان دست بکرند دومه تیجا و مساجنان پارتیا هرمن دموکراتیک DPP de çarçuya xabat elini dijitaciz destreji fuhuş tıryak u sixurkirine hatine dest bekirinde duhla avaya partiya ve kevu demokrasiya gelenden partiyalı navça peyaza amede Atölyada darxısın. Berdevka mesajına DPP Berivan Bahçeci ve hevşaredara Peyaze Berivan Sincarji dınavdaya gelekjin tevlibun. Jinan bandura politika enşere teybet u şevi tekoşral dejivan politikaya nikaş kirin. لأدنى ارتشی بو ایرود دانه صبح ده ساعت 5:55 دل نافچه آلا داغ ادنى به پلیا 4.1 ارتشی بو
ارتش 9.26 کیلومتریان دبن ارده ده رودا ولناوچین در دو رژی هاتی اسکرن لگوری آگاهین دست بکه ده ارتش ده زیانن مادی و جانی چینه بویه ددان سبه ساعت 7:01 ده جی لبهرا سپی به پلیا 5.0 ارتش چی بو ارتش 15 کیلومتریان دبن ارده ده رودا لفلوجه سرچته که مترسیدار ادایشی هات کردن دزگه آسایشان اجتماعی عراق داخویانی خود را گهاند کل گور مدیای 4 آن ترور یک جی سرچتین هر مترسیدار ادایشی بناوه ابو حبیبه لباجر فلوجه هاتی گرتن داخویانی دا تیار کرن کد دما لی پرسینا لگه سرچته هاتی گرتن ده وی سرچته گورستانک اشکره کریه کو جنازین ولاتی و هیزن اولهیه ین عراقی کو جالی دایشه و هاتنه قتل کرن تیدنه هر وحاتی گوتن کو حتی نها دوی گورستان ده 3 جانازه هاتنه دیتن و لیگرین بردوام دکه